Oria TV Westori Rebhoro nakushimira mnonga ha program reba hindukire ndi bet komjene kandi program eji kwa watu wegita homuno ndiko kubanza neberuho burizo bari asande shayina ziciro eji ni program ahituru kutaya isabantu bataro bamwe na bamwe bahereza barhanga abantu ba business abantu abakuzire buri muntu oyine cyarebire cyarabiremo kandi umuntu we no kubasagamba abantu bakamuhurira nambwe nerizoba natayayo muri rukunjire ndi hadayo sisi natayayira nyine wa diocese ogweni maisa bishop so bishop Onesimus aina na nizine na namazina gandi so deka mwachiraho abase kubana we yatwegambira mbwijire izina rya diocese ndeke gamba rukunjiro kwebuza ne ya Catholics ne ya Anglicans ne ya bahiso mwenu reka tutandikiraho koko namwakira nakushemerwa Lord Bishop aho program reba hindukire babale beti kandi ni mwena abari kutureba naho turikize nimbara muso mwizina rya mukama wetu Yesu Kristo amazina ndi Onesimus asimwe wanjira nkozese runyakwero kiga Onesimus ni Onesimo umurunyankore rukiga nabari Onesimo okay kandi habwe mbabaza ruhanga ndiyo muleberezi wobuleberezi bwa North Kigezi ejo nirukunjiri nitwara umwanya gumwe na Rukunjiri district okay Bishop otakabire Bishop ni manyangu haroho oyine birthday bweno ino bozarwa oyina bakuzire oyino wanyu tutaka kurebire hadayo mpa bweno wanyu ninkahi abazire bawe no bahi kandi okazarwa mwaka ki nkazarwa umwaka gwa 1955 nazarwa abazeire Samwiri na Samari Mesho omri mparo rukiga omwanya n'abagwetanya Rurambi abazaire banje bakaba bari abashomesa bekanisa tatakari umbulizi kandi mama nabari wishemwe nabwecho nyowe ningambira abantu nkatandika kuzomu kanisa emyezi mwenda ntakazeirwe I see abo kuba mawe yazaga mu kanisa ayinenda nazarirwa mu kanisa nakuliramu nayonka amashereka go wishemwe wa East African Revival omuka amagaraganja gondi kwijuka kwandi kujira ubwenge blizo bakakuriyo kweshongora ibyeshongoro ebirukorwa mu ekitabo cy'ebyeshongoro ecyazaburi ecyabenge bari kweta zaburi zaburi ekitabo echo n'ekitabo cyo kushaba kozeri kucyeta ekitabo cy'hango cyo kushaba kongo muri icyo kitabo harimo zaburi akabantu bageta zaburi kirimo n'ebyeshongoro byitwa bya Anglikani mwenu okweniko nakuzire kweshongora okushaba okushoma Bible kiriye kiragiro nko mwana w'umbulizi yaba no bikunda ningo tari kubikunda kweshongora noteka kushaba notekwa mwana mukamushabira hamwe ninga buri omwaka ashaba wenka turi kuza kubyama twandishaba nkeka kandi umukasheshe nano mukasheshe obwekiro kumanyisa mwena mukamwe mukahabwire burukushana tarahebyo omwe yimuka ndijo yagumamo mu kitanda abazeyo twimusyaga mwimuke bana mwimuke tushabe bambi yes obwe bana meaning torio omwe mbweno ryo mwana wakanga haha bazeyo obwe 11 aha bani 11 kandi bona bazeidwe tato omwe na mawo omwe wow so niwe last born ninye bushura kandi family yetu abana tukaturinka team yo mpira
namana abantu 11 kandi ninye goalkeeper abo ko hanyuma yo kuzarwa kwanje abazayiri banje tibaranyise yindi gora. I see. Yes. Harimo abishyi ninga mwena mukamuri gabosha. Abishyi mukaga aboje batano konka omwe wo kubanza akafa hanyuma yo kuzarwa. So twakora turi abojo batano nabishyi batano. All together mukamuzirwa abani 11 konka hakuri 10. Hakuri 10. Aboko wo kubanza akafa hanyuma yo kuzarwa. Bambi. Okay. Mbwenu mwakuro munayifeje yo kushaba yo kuzo mukanisa uija wazari yaro mwishomero. Nka manyobwenje ndi kushomera mu church school ezibenje hati ninjira imwe bo murembogu muri kweta za nursery nenga kindergarten anaza kuja mu kindergarten chayanga nacho chabe cyo rujungu bueno hati itwe ndiyo twatushomeraga twino mushomesa bashomesa batari kushana mu church school niyo nursery ebirebi. Yes. Kandi kuna rugero mu church school ejo ati ndi kuza kushoma primary yo kubanza nijuka tata kantu arayishomero changa boys school. So church school yeka bakamba jeta bati Nyarurambi Church of Uganda church school. Ninjira izina rikari taririsiyo konka church school yo mu kanisa yetu ya Nyarurambi. So mushomero mu kanisa twatushomero mu kanisa bana bace shanka mushanju tutaha izoba bari yaho mwene kunagire gukora interview ya P1 nayo bakamba kora interview. Yes. Obo mu church school ko mara mwe myaka ingayi ninjira ko mwaka gumwe mwene cheka tindi kwishukaje konga kunayikireyo head teacher yambuza mebuzo bakandi bamweta omwami katamunanwire yambuza mebuzo ibiri wa gaitaho ishatu nzingahe yambuza mutubujo cyo rujungu nabigaruka mubyona yagamira tata atomwana gwa inamagezi menji katore kushisho gwirebwe turi ku mutomo P1. Okay. Mbwene nyo natandikira mu P2 nabo ndagiye unashoka no manyo kwandika nkaba nimanyo kwandika nkaba nimanya kubara nkaba nimanyo rujungu so tindashishire bwire nyo tinkazaga mu kirasi mu kibina cya P1 tindi kumanya kushirikusha kandi nagumiza muri nkoraje cyakashatu cyakana cya P7 kya maximum mnonga ezabenezwa sakunta omwishomero lyo no mu Uganda. Mbwenu wazahi konka tata akaba nakunda kushomeseza abana be Kigezi High School muri Kabale ako bakuru banje niyo bashomeire. Mbwenu okweniyo najire sine yo kubanza nashomaje mnonga sine ya kabiri Kigezi High School omwaka gwa 1982 natunga makuru mabi mawe afire ati mamogwe niwe yanyorwire nko mwana we bucura abana tesa nakunda mnonga atomwana wanje mbwenu kwiyafire kandi nakura ndi kutine kibi mbwenu kwiyafire naje nturuhangogu tari kunkunda abo bakuri nankunda yatari kutwara mama nkiriyo musigazi nkiriyo mwana muto nabwo cyo nagira ruhange kiniga namutera umugongo hati nazo mbyensi ibyo kushaba nabirugaho byo kushama Bible nayanga kuzo mu kanisa owen wori yayishomero okitahash
nstaha mbibuzabuza konka abo konka nayegere kunyamarwa tatachi batari munza kuganywa uganywera no mukabitari byo kwiba yishumira bara umucumuro. Yes, I mean mwamuri umucumuro. Yes. Kugira ngo ayishomero no basa kwiba konka ogumizamu ekintu esho cyo basa no kukikorera muka. Yes. Oh, kega kulese sigara. Okay. Natanga kuzena dance nebindi kebyo so ebyo byatuma intention eriyo kugira ngo nyiziye ruhanga ruhanga ngo mureke ngutayine plan ruhanga akatwara mama so tinyine kakwate nawe hati kankore byanje bindi kwenda nayega okurese sigara zone zarahanjirwe mazumu omuriyo bubire nkaziresa Sportsman Rex Benson and Hedges Sweet Menso esento kozi hahi Dani barikire mugambire Dani Hero Rothmans Kali esente kandi nziba esente ikabani nziba umanywana banje so cyatuma kuwa birobwa onywera kasigaro urota aho nampuriraga we muri kushangu hati ninye ndi kutegeka ensi yone president w'ensi yone atecho nchuma isangwe birebi wabwa n'abana abine addiction ya drugs exactly feeling yabo no jimanyaje ninje manyaje ninje tigeza kandi banywani banje munonga. Okay. Yes, banywani banje munonga haba heine abantu abandi kukunda kana umutima gwanje buri kukunda buzima neminyeto eliyo mu bushambani eliyo mu kunyanjaga eliyo mu kurare nkera abo ni betegereza je munonga akwa feeling no kijeju nico bamperire n'izina Uncle O. Okay. Uncle O. I see. Nati bamwe bakanga kunyata Bishop Uncle O. I see. Yes, konka ebyo byatuma nakora kubi. Nyikiriza tumureho ntugaruka. Tuchiriya program reba hindukire kandi watwegita heda chikeji nakushemira munonga imwe abantu abataragaho butosha abakugira ngo buri kimwe cyona kizaharubaju konkana mutekwa kutegeza program yeji nimba konda munonga kandi omujenyi witu ni Bishop wa North Kigezi Bishop Onesmus Asimwe reka tugende nawe aha program natandika ku toro komishomero hakiba hariho okwega nkakubara zumuru yituri kubyama nyibyamira natandika kwega subjects izinabire ninkunda ninga bashomesa bazo bunabire ninkunda ubu nabire ntari kunda mbere hateje cyatuma nakora kubi ahasine yakana nkakubarezo zinantashomaga results uzijire nashanga nyine mukaga ecurami enkoni ya Bishop kamasi mukaga ecurami konka naheka bindi byambasa kuza omu Erevo Makerere College School hatwaraga y'Kigezi naruga Kigezi High School nkani umuntu uri kunda ensi mbeno nahurira Kigezi yantama hati naye nayo aho ko nambuganaga abari kuruga Kampala bene styles insika zo kuzina bamwe bakaronywane banje banyango konka ija Kampala so naza Makerere College Mugurustia yanga abo kuba zibo yabira na pera nangwa na Fizi so nyanya zo mukuru wetu wabira na pera Fizi akajatisha kusari Makerere College. Okay. So chanshe meza mnonga na ikayo Makerere College School hati na manyangu nabuga hati na ebinabire ninkunda byagumizamu nabo kurare nkera nabo kuguruka kurugo
aho twabiri niturara kabiri kanyine ibiri bacishinga gate bazisiba hatinyowe inkwato mu guha inshumira ha mu guha ngo komadirisa inshumira ha mu guha hatsika za kujamarwa sha munana mwene zikiro rugayo nishuba ndembo mu guho guhatsika ngo munda kurabo mudirisa ago niko gabegari amagaraganje nabo kuzina dansi nabo kuresa ejo ni level obo ko twire combination iki combination I was in arts because I geography literature fine art yo mutezo bishani no tera je na hati kureka tinyine wili bichitere shwari hati yo ni gusa kutera sketching ngoko that's nice so mbwenu ko tine subjects zuru kutegana sakushoma muno yabo wara sketch yaje natyo ko pese sketch is really expensive okay so mbwene biwabire no shoma bakaba batakwetagisa ku revising amunonga bakaba nibinyetagisa konka ntari kubifo omuntu yaba ari yo munsi akomerwe stane nabateine enteka y'ebyo meisho we nayende biroho hati erizoba na nywaki erizoba na esigara na zihankahi nerizoba ibyo kugira ngo nze kushoma habo kuba niyetenga kwikaje kuza mu university nanyantungo muri ebyo no batari kubitekerezaho nakuba no buri umugu wa stane okay so wahezo kwa wakorota wanyuma ya senior 6 nyuma ya senior mkaga naihamu principal naihamu nangwa tini hamza F nebindi konka tinahika bwo kubirebyo tukaba twine university emwe Makerere banyisa 98 hatibyo nabazire senior mkaga so Makerere ekaba netwara abantu 12 abeje 12 mu Uganda yona yes so tindabase kuzayo konka minwa irobo ebyo wabo okora munyanyo kwa bina kwera fees na bene wanye no mugusi bakamba mangu niyo life rukutura yes munyanyazi akaba nakimanya no buyabera tari kumanya byona mukuru wanje nyine mukuru wanje no mwahure akaba ari yo mwahure nebirebyo nijuka ari kwija uko mteisa no kumpana ate ibindi kurira byo kuresa byo bunyamarwa namurebo mention amyenti hati iyo marwa kakurema mwe nizaga kunywera niza kunywera marwa agware mirwe kunywa onywega babiri niyo muntu adiyaho omuhiri yes muhiri mweno munyanya zinabakiza kugamba we habo kumanya ngo nari kumpera fizi ngeza aho kumubuzabuza ntamazima ndeki yes ndamazima ntino bunamyo ho nkonka ecyo kugira ngo ningira ati ndebishoba so kugira ngo ataba disappointed aho kancyenda fizi nenga chimara kuresi sigara ndi kuzomuka ndiya karwenda karutusi oye shirika ikibi no bukodi ubwinji no rero mwene ebigezo byashora wijota kozireje Makerere yarema na hati mweno echo cyatuma naye yongera okunyamarwa nahurira mweno ensi yandema nahurira ensi yandema aho abanywani banje bamwe bakagumzamu aza Makerere abandi nahura ngo bagire Germany abandi aho kankanyine abanywani bari ku rugo makagabagaye gabatunji abo no babiri abanywani banjabo kandi nyowe ntari ku rugo makankago konkai no kunabire ni nyetwara kari umusigazi murunji oko ihire class murengwa ari kwiragura muke nyine ishoki afro okay ndikumanya kuzina so
umuntu wena akabana nanga bumjana wanje abasigazi nangwe nabishiki Okay. konka hatabo bakeja nangwe bamwe bacimanya hanyuma ngukabantari nkoko nabire nimbereka abo kabakateza ngo ninduga omakaga bageiga myanya zogwe akabashoyirwe doctor kandi doctor we akaba ali doctor wa president Milton Obote Mwenu mbakabi ni mwenu mwe bandeto mu motoka za president's office. I see. Mwenu omwe hata abana bagambira nti ogwe ni muzehe. Togwe ni muzehe. I love that. Okumanya uburyo bwo kuza ombageiga. Ombageiga niwe kabahikamu. Yes. Kongo ndiko muzehe ngakari umushomesa ezo shaha bwiro bwakayahumire ndiko ngutine sente ndiko akarwire no kurwa so konka that okweni kwena abeire ndikwebe isaho mara hati kunahurire ngo banyani banje bamwe bagumuzamo okushoma niwe tinchiza makerere hati nabo kunywa nagaruka mu cyaro kandi mparo aho kamyanyazi nawe kanta mwayaje ati mbweno hatu wa marasini ya mukaga irokotaye mbweno hati namanyangu tinchine uwo kubeha tinchine erinde shomero yo kuzamu mbweno hati naza nkomukona nkokuboto muntu mukona I can imagine. Mbweno hati stani ati nyomarwa Hatu washeshura. Yes, ese sigara. Nkatekereza no kuzo mahe okugira ngo naenda kweyihaho. Ndanyine akavunda kanje. Konkana ati na training kandi. Bakabana bajangu training y'amahegu mire. Ondejo musigaze ya tuzo polisi. Mbwene izo barimwe kunabire ndiyaho umucumuro. Cha sine ya mkagejo ebiro 8 byo kwezi ko kubanza 8 na 8 akwa twatumazire 8 na mushanje nibwo twamara konke cyumuro kiri kukwata omuri 8 na 8 Okay. mbwene kunabire ndiyaho nyeshobeire mbuzire igro butembero kuko cyeshongoro kiri kugera kandi yo mujunyenka ndeire nsinzire nyiro muramba nyiro tonto nyiro waraji nkaba narahurireho omukeyikoromo we yitari kuburira nchazo mukanise byo biro omukeyikoroga kagera ati mwo muramba muri yarambira uri yabarambika atabatonto mutontohere atabe sigara muri yasigara abandi bari kuzomwigo atkanda bawaraji muri yaraga abandi bari kuzomwigo Bueno hati ndiyaho natana kureba igamo nkebyo biri kugaruka bitekateko byanje hati kandi mpulirira eri ndikirize ngo niraka ryo mujoni uriko mujoni hari Kiriyari. nkahurira kari yo mujoni irimbuze kibuzo ngo Onesimus turi kumanya ngo mbiri gwawe ntihekaru y'abahanga sagaciro mu Rungereza ruhanga namanye ndimi zona True. Onesimus, do you not know that your body is the temple of God? Nahuririra nashoberwa nagirenseho gushinoho bagamba nanye nareba umunju teyino wabirarimo nashobora heru ti no muntu narebire no mu misiro mwe nahingurizo mwe era karindi kandi oguni Yesu yugamba niwe nashonko watete mamu Okay. konkachi nesigara yanje nagaruko munju hati nagambira Yesu na hati natana kugamba nawe Yesu erinira kari yawe
kandi ninza kujunwa konka nyikiriza mbanze mari gisigara rero mbone kujunwa okawajihembere hakaro kana jihembere natanije kujunwa so kotineganaga kabani kunde sigara yanje munonga Okay. munonga abo kubanyowe nkanda kubasagwesegera ntanywira marwa ninga ndarese sigara otoro tubura pe nkaba nibasa kaga esigara nkoyi turi kurara abojo itwabene turara amajo gutwabene turaramo nikani njikaga njenda ndabo mucengezo mukindi ngira nti hati okwikahweri kandi nshanga umuntu ari kuresa ndikuchikaga nkebwa chikachirka mbwene ntinyishiriza mbanze mane gisigara akwikiriza yaba yanyishirize ningasara nyishirize ndi gushimanya konga kagumizamo wajihende naje resa nakurura mwika nagutombi haha nagura byo munyindo nagura byo mukanwa nanaga kapira namenti ejine sigara yanje yamuhero mazum kandi wahurura umutima gwayegambira namanya nti ni torije garaka kureso murundo kandi namanya ngo tiya basigara yonka namanya ngo ibi byone bindi nabireka agent teka yo kugira ngo kohura wajikago munyinde kutware ku directing mpaka heri ece kintu ne kinte cyo umuntu atarakwehanganira ne kigumancije burijo kucyagara cyo murundo gundi wakisingurota kiragarukire seriously so nchumanyisa ngo koti na addiction yo hati no kurugobwe no addiction nakugambira nti nkaba ntari kubasa kugwejegera tanira marwa yes ninga ntari sisigara hati wejo yaning ekitengo chikafa ekafa abantu binji kamba kigezaho akarga hamarwa cheza garaka akarga echo tinkashigarukamo konka ekindi kumanya Yesu wamuhereza amagara gawe okimanyisize kubera watamwe kibi wamanya ati ndesize tenahaga tenayigutanywira marwa tenayiguta jiromba kazi baharate nayiguta hati nasharamu abuko noteko kwatanisa n'umwe kwera okugira ati mweno hati namazima mpereza amani go kusingura kibeki nikibasika konkanyowe omwanya go kumpumuriraje yatanika kunuka kuna njihuriraga enuka eyabire nempumurira abanyankore muno nijambo kiguma kiri kunuka kinuka je ninga kinuka kubi hati mutwejereho ikiranuka kandi hati mutwejereho ikiranuka amakuru nikibi hati tokagira ati nikinuka je hati to kumura is rest hati kambeje tekindi yes so itwa mu rukiga okumura nakahoho karongi kahoho karongi nomano basakoze ikigambo kimwe kumanyisa ibintu bitari kushana so mutagira ngo kumura no kufa kushanga actually ngo sabu tabakufa konkanka worihire okenda ku relaxing all right anyway okare ni kachi mbwenu nyowe cyabire ndikinukaje kare hati cyanuka kubi amarwago tingashubaga okunywa amarwa nagwagaragaho pe kurungi tenagarukire okwata hara kanyine myaka 21 kawabukira na muto yes myaka 21 kandi kumanya nkajunwa nkagambira ruhanga nti kundi shambana onyite arizo myaka ejo kandi ejo nkakirinda na hati nikimugambira hey burizoba bambi yeah that's nice wisha wagambira ho umugursi abantu bacamanya batango hindukira kuna rugeraho kuna amazere kugambira Yesu ntinyikiriza amaresi igesigara njunwe kuna amazere kunaga kapira nashuta mahansi namje kurugerizo Yesu najunwa ngene mpereza amani
ago kugambira abantu kibankorera na sibenju ekabiri ya muzara wanje no mwene tata na zowitu omwebazyo nagambira omugurusi wanje nti nyine kintu gwenda kugamba niwe ati nyonka nengane n'abandi nti katwete na mukuru wanje omwahuri ainga kariho ndijo yes na myanya ziye babiri bari mukabona nabeta nabyo nterizo bana niyo munju ya Fred mwene tata nti nahurira kari yo mujuni nti kandi kurugera izoba nekiza najunwa nti nahite isamarwa nti nahite isobushambani nti nahite isokuresa tata yagira ati wabonolesa nti yes akatwira atakuchimanya akata gachuriraga kana mayangu ninywa ninjira konka kata ariko mayangu nindesa nti konka kurugera izoba nti najunwa rukaru rwa katano aha sande naho bujurizi mu kanisa yaitu ebirebyo eminyeto minji ekabitari kujunwa okujunwa kakuriyo kw'abagurusi bakayikuru batarashomere nazo mu kanisa naho bujurizi na hati echabereho okongera hakusasirwe bibi nkabanwire chansha abo kumara ebiro ntari kuriya ande kunyamarwa ninja chansha chikachi ikiriho bisebe ninjira hatwe namaze kujunwe rwizoba nakira mbona nyokuruga mononga mbona nyokuruga ndi kujunwa kandi ko muntu wakurire omu abakristayo abekanisa ya Uganda Anglican kandi ari kurira ngo Yesu nakiza indwara n'ingaki konkanywa akaci nkorera izo bire najuna namanyangu Yesogu nasasire byo kushisha byona kandi nakiza n'indwara mwene kurugobo natandika omulimo gwo kuvurira njiri kandi nshomesa hanyuma ya sine ya mukaga kandi nshomesa mu secondary mwe senior mwe hehi neitwe Changa secondary school nazayo nagambira head teacher kandi nshomesa yo ready ntegereze bizamu so bizamu kubyigire bizamu kuwaherezo tukuruga Kampala uje washabo umurumo watanka kushomesa mu cyumba natanga kushomesa aho mbene uko namasere kujuma naza ishomero nagambira head teacher ntinyenda okugire kinagamba nihebeshaho nanjye nti urwa katanu rwe sabite hoire nkirize Yesu nko mujuni wanje kandi Yesu yanyomesereza kugarura ibitabo ebine ibire bantu uko ibire nane bitaba ishomero ahishomereryo nabihayo abashomesa basheka twaturi kunywa cyayi ha break basheka konkanyona no na nyino businje kandi ntinyena no kwetesiza abana taboko bambere njya ishomero nsinzire nyoyira marwa ntimene nzana na bodansi ntimene ndese sigara heino mwana akija acherereirwe ninya nabere ndiyaha duty namwe ntimwe twaza kubinga mwana yatetema atonsasire nti nimanya shwa ineduka nti nyencha karondetere packet ishatu zesigara mbone kusasira nchakara umwana yazireta yaziba ntanakusasira ubo wamujema kwiba ntimweno ntabana ntinyenda kubetesiza ati batereshide ishomero hazo assembly abana beija head teacher omushomesa wetu hine cyari kwenda kugamba kandi nyeso rujungu na fine art naje ntabana ntimusasire ntabwo mbere ntari yo mushomeso murungi beninja ishomero nywire amarwa ntindi nzina nimwe dansi ntini ndese sigara ntimwe n'umusasire abana bashatu bajono bambi mbere namanyango mukama hati anyesere okuburira njiri
hatireka amaze kubuza ubwo mucwe gwo kugira ngo ugende ogarure y'ibintu ugendo yetise ukabugwihireho ukanuhuro moyo rkwera na komesereza ninga kaguryo mucwe gwaba revive yabyo nkanta ari kubimanya nebyo ba revive ebyo bene bakora nyo moyo rkwera kanyomesereza narebe bitabo narebe mu stamp cyangwa secondary ebitabo byagamba nanye narebe bindi nareba stamp za Makerere College School nkari yo mushumo w'ibitabo habo kuranta tatari kutugurira ibitabo munonga muri kunandeba geshitabo ncetenga yes kandi kumanya ngo nkaba ninyime ibitabo nkibaho na Bible eine cover ya leather uruhu rwa leather na jiba ya mnyanyazi mbona hati kunamaze tware byashanga secondary na kwate bya Makerere College natamuri yo Bible natemba bus okuruga weitu yes Kabale naza Kampala nabanza Makerere College School nashanga ho owabire narinda library namjerenti ninyenda kuhereza ubujurizi ntabo kubanjunirwe ntikanda hanyuma yo kujonwa mukamanyo meserize ngaruze bitabo bibine ibire nangwa sitane kenjire tumwene wayikayo orebe yahuga obitemu orabe nyuma ye obitemo gende konka mwere kwereye omugambire shonga yatu babireta yes mwenu nabimuhereza yandeba kari mu Kristo yangira ati nkabasibwa ki abana bona babanke iwe bambe narwiyo naza murago natwara Bible bya mnyanyazi nteje ngajibo mu library yawe kandi tindagishomire ukano enjoying just to kuboye nebitabo payiringire nkarebaho ebitabo bingi textbooks kabireba tari no kubishoma bankabireba hati muramu wanje akabariho atokebe Bible yes ya ndo motokaye ya ntwaro mu town yangure Bible mpango mnonga wow yajimpereza mwenu naye teisa na shemeza nagarure binebire nahurira natunga amagara masya natunga icishwani cy'iguru ibyensi nabitera amabega abantu bamwe bategeza ngo ense kandema n'amazima ense kabendemire konka nabona hati amagara masya mwenu hanyuma yecho nangwa nyowe owabira tari kwenda okuza okutende ko bushomesa kandi ari kubyenda nakashe umutima gwangira ngo za NTC Kabale oshabe bakutende ko byo kwegesa uzakashyira aha kutende kwa kuba umwegesa ekintu echo kachikora wahumura wayetisa wazamushana wagarure bitari byawe umutima gwagira ubusindi yes ekire ebirebe nogira ngo nhabaho ki ngire ngo moyo rukwera atakigamba ahabwenje abantu no barokoka konka bakabura kwatura abantu ninzira nahabwenye gesa zitari zimwe kandi nyinshi namanya hatakeja emikutu ha computer twine za television twine amasimu inyegesa zikaba nyinji umuntu nohurira umuntu nagira ati umuntu yajunwa yishize Yesu nahinduka musya Yesu nakusasira byona no utakiri musisi no so hatinyisa nkezo nizituma abantu bamwe bahabisibwa konka Bible umuntu ari kushoma Bible na manyangu wajunwa oyine biwasho bize no bashamire kubishoborora Zakayo hanyuma yo kujunwa akati abo neibire bona ninza kubarihirira emironde ena
we yabaza no kubaza n'abandi ombeburi barimo ibyo kureberaho kandi itwe abakuriro muri East African Revival icyo nacyo tukimanya honashi omuntu no ibe bitabo obitomunje yawe yero wamara kujunwa hati wabireba ugumiza muno bishoma utarushonga okanyaga okabonyagire beti emitwaro 15 hati wajunwa watunga umushara utwankana bwese ndaze muhereze atubyona bikasasura so enyegesa nyingi zimera abantu barabanisebwamo kandi tibari kurikiza abenshi bari kukiza umubiri kwera konko umubiri kwera nekide namwe twamara kuri ekide ekide nikija nko kurabura warning kwereka namazima no boy nech konka tichawe namwe nyowe ninyebuza aha abantu abari kwibesente bakombeka amaju Ona shi wazo mu kitanda ukareba higuru ceiling teshemere ko gambere ati ukanyiba kenju agura farms atamwa inyamishwa zirisa agura amamotoka gavuga kuno rukongeri akaba ari umusheje wabene beta Ben wa Katogoro wa Katogoro akajonwa ya gambira president atinkeiba Vicente President Museveni bamuto mushome President niwe yamucungwire konka keyemera ati Vicente za government ntabwo cyo mu ngome aba revival umuntu wabire ayibirente akajonwa ahanyuma yo kujonwa yakwataga jonte ajigaruriro oyagibireho nangwa n'ubuyo kuba yabire yazeire n'abana baya azifunya zone azigarurayo hata hanshonga yo kwetisa Yesu takahindukaga abantu nizo turi kuhinduka konga Yesu takahindukaga hata katutware cyo kureberaho wabire nko oyisire nko mwana w'umuntu wabire nko shambine no mukazi w'umuntu hate nshongeje yo no gitwazota nitwetenga obwenje nitwetenga okwerwa umwe kwera abo kuba no basabye ati nkashambara no mukazi wawe omushije yo muskogu akucumite ninga yito mukazo ninga mu exactly so nitwetenga obwenje konka mukama yako miseze kintu iwe ohurikize eyirakariye okukira eri abantu abo kuba namwe no hati umuntu nabasabye ati nyoweti ndi kigamba kasita mukama ariko yansasire konka shi ibyahandikirwe twareba nka Dawudi Dawudi aketisa yitisa ubushambani kandi yitisa ki okwita aba East African Revival abo kubana hati bakirimo bayititwe abajenerwaho nabo nibatugambira ngo abeira umusheje yazaga aha umusheje mugenzi we onsasire ngashambana no mukazi wawe kandi ngunangwa nobwo musheje nawe ngafukama agira ati nshabira ati kugira ngo cyakwikaho nanye kimpikeho atako nanye ngashambana nabandi bantu mwene wabo ori kwerwa omwoyo ori kwera okahurikize irakariye oshemera ukore cyari kuragira akora Ozakabare NTC bishaba academic registrar Mr. Augustine Seruchacha omwanya bakaburi obwire bw'abana kuhumuruka hakasigire yo emyezi nk'ebiri ninjira yareba results zanje tije shome konka kanta ari kubyenda nakake betu n'amaze ari kujunwa
hati gari magezi yaguna kugambiraho ngo nagagaruka bambi natandika kushoma emyaka 2 kuyahwire ninye nabiri nsingira abana bona ahari NTC. Yes. Okay. Kandi ahabwa ukora joko government yaza kunshomesa degree. Oh. Yes. Wagaraka makerere. Makerere degree ya makerere yobwegese omu fine art. Konka ahagataho chenda kunamazire NTC. Nkagabwa nimburira almost hey buri weekend niza kuburira niza. So na mwe mucero bato mwabe mushaba nkeka hakabaho umwana wo kuburira izobe. Menga. Ingo kuburira kija wakwegera bwanyuma. Kabe kishonjo. I see. Kabo kwetwa. Aho nyoko nanyimukaga kuburira aho namburiraga hona hagera umuntu wajuno. Mazi. Mbona namwe kishonjo cyanje. Natanga kuburira hey buri weekend njiraho naza umwishomero njiraho naza kandi banyeta tendi ko fronda ho kuburira ne banyeta atakuburira ko ukegisa ubu omwe kwera yes tine wakugizira tubaburira bati bagira bati umwishomero yo kutende ko kuburira kureka kunatanije kuburira nabishemwe bamwe enkaba kanoni zari bugire batanga kujye hataha wazahare ibitabigambaga bite kiconje cyo kahebwa umwe kwera. Okay. Hati wazamakerere washoma na ahagataho cyenda kunamaze kushoma NTC naza kuburira Sesame Girls School omuri Soro. Okay. Nazayo nazaha platform natandika kuburira injiri abeshiki bakaboneka 500 ahabo kuba murengwa kandi ndi ha platform bona nabareba ha meisho kuruga ahabariyo meisho kwikaba muheru omuri yabo beshi omwe aha meisho ge hahita abandi bona mbweno ahanyima nawe yakora inshobe eyo kweja okunabisa ababurizi bareta amezi gari kutagata. Okay. Yafukamaho yagira kandi akababe ari hide girl ari wari kwebembera bishya babona nagumane mureba akizaha mureba akiza kunabisuriya mureba bitshaba cyese ahanyuma y'imyaka 3 yahinduka mukazi wanje abwenshonga y'ubwire twabasa kwendera konka nyikiriza tukomaho esabiter kwija ayitwa koma niho turatandikira nandi Betcom Jeni kandi omujenyi wetu yabari bishop w'ubureberezo bwa North Kigezi Bishop Onesimus Asimwe ibigambo bye nibirungi emboziye nekiyongera kutunyomera mbwenu nyikiriza twendera aha habwerizo